fountain na dagi asmi ah. Napinsay nga ikabil ko nga fountain nga pag-ayaman dagi balbalay mistra. Pagdigusan na yan. Wa nagiti pato. Maya di pagdigusan da. Di ba kang manager? Ay maya di enchang maya di mula nga pagdigusan nagi pato mi. Pagdigusan man ti pato min, kami ko gagatangan nun. Oh, di ba? Nagiti Nagiti pagkukuan nagiti kwami. Ar-arpos na kita. Oh, muy-muyong manon. Nagiti as-aso min, pat-pato min. Oh, sino kadgartat ta? Madilang sisisya. Oh. Maya mamangayabon tag landscape. So mang landscape jay ayan tinagi as-aso mi at. Enchong say hi. Isa ti mang landscape ayan nagi as-aso mi. Oh, tapanayunan nagi aso mi kayan da. Oh, di ba? Sino nga tatatama tagpa-landscape di bagyan ti aso na kadapatunan. O di lang si Sisha amanon. Di ba? Joriel J. Rosario Magderila. Hello, my cousin Elizabeth at datuya amanon kasi. Umaya mangayap di mang landscape di ayan nagay posa kadapato mi. Pilpili amanon na. At tinapintas nga gatang nga mula para kadiyay patume kasin. Kagta ka man. Ay, di ka siya lata mga tinag-corona na aba man deta perpingon, aba manon. Maya man nagsapulon, timulmulang nga maipangkan nagijayan garden nagijayan kada patumi nga pag-aayam dan. Naksena manon kanan nagijayan. Sino nga tatata? Diba? Mika More. Hello, Jane Rafanan Bueno. Hello, Bel Adaran. Diba? Hi! Kasin Eba Bransa. May kamang kasin kat ni. Agkit kita aman ng kasin timulmula nga para ka nagyay papatumi. Gata nga ti fountain da. Tanda pag-aayam. Pagdidigusan da. Ay, sino nga tatatata? Ti may gatangan ti pato na. Ti fountain. Yung di lang si Sisya. Diba? DJ Yadaw. Diyos ko. Dagitoy. Naaba dahalagan diba? Marilisa Salbos sa Alcarion. CJ Gira Kausing. Hello. Sino nga tatatamare? Diba? Cristina Pedron? No di lang si Sisya mayag pili. Ang pipili. Mulmuyong. Mulmula para kadagye pato mi garden nagye pato di pagdidigusan da. Diba? Jennifer Guillaume Monte Carlo. Diba? Anang araw dagi may amo la DJ nga. May amo lang enchong DJ ang fountain itin pukin ni pati pato ni. Gawin mo. So nga no agpapa-landscape kayo umay kilata ditoy along National Highway. Dito Kabugaw, dito ayan ni Enchong Marcos. Sino nga tatag papa-landscape? Ay kababonggaan mare dagi patumit iya nga pati fountain da, pati jayanda, di ba? Hello Gina Rafanan Bueno. Hello Marjorie Lacara Aguada. Hi, siya akong ti kasusosyalanon. Hello Kevin Guzman. Hello Auntie Chita, may kan butang dito timulmula. Para di garden mo ante. Palandscape ko ante dagi patumi. Ay susapo. Ay wan mare regregalwang kanto. Adua. Dito tinapintas sa tanga kabarwanan nga grass, nga frog grass nga makuna. Hanga kasla ka dagiti kadaan tiyang usar neta perping nga iberbermuda grass. Old dagi giant dagito iti kabarbar tata frog grass. Diba? Marilisa? Ay, hello Michael Verason. Hi Auntie Chita, my beautiful auntie. May isang hasyendera dito, iti badok. To, hello Mark Guzman. La mamin sampay. Sino nga rin natatata? No di lang si Sisha. Diba? Say hi. Say hi. Dagitoy Dagitoy kakaktos mi. Nadahumado mga kakaktos. Sino nga rin natatata? Kaskas to no di lang si Sisha. Diba? Giti mulmula may kakapintas dito oy. Nakita yo? Dito pa
nagpintas dito yun eh. Dilangdag kami. Di ba? Fenilya niya ka, Willie? Hello, Lienit Badowi pa. Packing. Mark James yun. NGP Pid, hello. Rock acid. Palansip ko pa dyan sa nguti balay. Iram-raman ko nga palang landscape kasi tapos tuntunos ang sangpet ka tanuhang ka. Handang ibagbaga kas nga papabrete ka no kiding ang kanon. Tatay di ka baba nang angkan. From EBC we're the top 3. Diyos ko, di ba belaran manglang baldugo? Hi, Joan. Joan Serio Starry. Hello, Nads Bad. Bulaha. Hello. Hildred Sals. Isip, hello. Ay, abo, Diyos ko, ante. Talaga, napindas tayo. Awan Paris na dahil mula ko nga yelong ensago mo. Nanakok ano ba ito? Ay, nalako mo ito. Di ka da kami lataan. Datayo ante, tinapipintas na sa sexy tay lataan. Ate Mama Dek. Hi, Uncle! What's that, Uncle? Oh, watermelon! You've been to the farm? Nagapo naman dyan farm na pandaman nagpurpurusan san Sanjamin. Ado ati Sanjami. Di ba? Princess Joy Raquinho Meha. Diyos ko. Ay, apo. No. Hello, Resty Acoba. How are you, baby? Hello, Olive Piesa. Hello, Rosette of USA. Hi, everyone to USA. Hi, Riza. Hello, Junta Hilig Fagaragan. Hello, how are you? Gian Gabriel Rapacon. Hello. Hi, Donggaran. Okay, bye for now. I'm going home. May danto deliver manon ada gitu yun. Deliver deto, fountain ti patume. May da landscape aja pag nanti patume. Tinungartat ti landscape ti ayan ti patuna. Di lang sisi siya. Bye, Encho. Bye. Say hi. What's your name? Ni Charles assistant na diba? May yung landscape niya yung tipato mi diba? Sino nga tatata nakakakasosyal tipato na o di lang si Sisha ko awang makaartapan di na martapan deta generous agono yun martapan dak payayawanan di na maabatan diba? Okay, bye for now kasi agawid kami. Bye everyone. Thanks for watching again.